laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi ala ni'mati l-islami wa kafa biha min ni'ma summa salatu wassalamu ala al-mabuusi rahmatan lil alamin muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم وسائر المسلمين من الفائزين. آمين 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 يا رب العالمين. أما بعد مسيب جلب تدير بالإسلام ɓaawen yettude allah o bajjo seniiɗo wowɗo mo ronkata mo mara nanndo mo mara ɗimmo tawata no miijorɗaa fii allah wo haray himo lundi ɗum ɗon o wii ka deftere makko laysa ka mislihi shay'un sifa makko ala no miijorɗaa wo allah haray hina non o wayri hiɗe yetta oɗo e dow nemaaji ko nemini en tawata ɗi waawata kontaade kanko neminɗo en on tigi o wii wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. so limi nemaji komi jonni on ko o wawata moftude ɗi anda ko ɗi jeɗu o wawata. kanko jonnuɗo en on himo andi pellet en wawata o wi en wawata pellet le kadi en wawata ko ɗaɓɓiri en hunde wotere wo ko yen yettumo se yettimo kadi o ɓeydanayi en o ewni ka deftere makko la in shakartum mi wondi min allah subhanahu wa ta'ala so yettilan ko mi okkori on kon la azidannakum mi wondi mi ɓeydanayi on. karamo ko ɓen ɓe firi ɓe yini haray ɓeydanede nema on hino jogodiri e yettugol ngol kala kum heɓuɗa yettuɗa allah ɓeyday fi honnon inna allaha la yuhlifu l-mi'ad. kanko kan o lundotako ko fuli kon woɗo wiyete allah. ibnul qayyim al-jawzi rahmatullahi alayhi ɓeɗo ɓe maaki wo arrizqu wal ajalu qarinani wo arsike on e lajangal hiɗi jogodiri goto yiyata e ɓaawo kuma ɓe maaki fama damal ajalu baqiyan wo kana rizqu atiya. sa fami nde yewtere wa soñjata hoorema ɓe maaki wo fodde hiɗa luttiri ko wiyete ko gurdam hiɗa wuuri wo fellitu wondema pellet kadi arsike ma on himo wooda. ñande balɗe lanni wo arsike lanni kono goɗɗo o wuurata hara o jogaki arsike goɗɗo kadi o mayata hara himo luttiri arsike mo hanuno hendade hoore wadna. sa fami ɗin ɗo a hototo ko doguɗa wo ko doguɗa a wawa heɓude ɓuri ko winda ko nenniɗa wo ko nenniɗa ko winda kon pellet kadi hewtati. no woɗi hadis goto mo abdullah ibnu abbas radiyallahu anhuma ɓe filli ɓe inni wo wa iza sa'alta fas'alillah sa toroto toro allah wa iza sta'anta fasta'in billah sa ɗaɓɓiray faabo a ɗaɓɓiray ballal ɗaɓɓir kadi allah subhanahu wa ta'ala. ɓe maaki wa alam andu anna al umma mofteɗen fof majje yimɓe e jinna adiɓe e sakkitiɓe moƴƴuɓe e bomɓe duhiɓe e suddiɓe paykun e mawɗo moƴƴuɓe ko moƴƴa fof lawiji tama'u ɓe fof si ɓe moɓodiri ala an yanfa'uka bi shay fiyo ɓe nafe hunde gokkunni kun haton jina kun haton jinɗa kun falaɗa wolan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu llahu lak. ɓe fof maɓɓe ɓe ronka e ɓe wawata jonnugol ma gokkun si wona kunkun allah winnannoma ñande heɓuɗa balɗe temedere e nogay ka nder rengo yummama wawata ko ɗo in yo yeno yeeso ko ɗum ɓeydata wala wijitamawu ɓe fof kan si ɓe moɓodiri ala an yadurro fiyo ɓe lorre yoɓe waɗe ko woni lan yadurruka illa bi shay'in qad katabahu llahu alayka
ci fof kadi moɓodiri fi yoɓe lorre gol ngel ni ɓe wawatama lorrude sina ngel ngel Allah hoddirno wondema pellete hewtete ñande heɓuɗa balɗe temedere e nogay ka nder lenga yummama hadis on ka lanni to e wo rufiatil aqlamu wo karabi ɗin ɓantama mawmen ɓe maka e wo fodore taw bindi yorino rufiatil aqlam wa jaffati sof karabi ɗin ɓantama ɗeri kuuɗe yorino mo be windanano goto e meɗen noon anda gonno windano to ko Allah peti woni ko andi ɗum ko ɗum bani adama ñande weeti wo tawi hiiɗa hirani diina inno Allah a jarama weltanoɗama goɗɗo himo weeta bimbi subaka ha ko julɗo haqqanno nde kiikiɗe no hewta hara wonti keefeero haqqan kadi a wawata sandude hay hunde kiikiɗe no tawnama hara ko a keefeero haqqan nde ɗo weyta bimbi hara wonti julɗo haqqan ko landete koye hoore honɗum woni ko on tigi timmi yo Allah hokku en timmore moƴƴere toɓɓe ɗo tati mi yewtata fi o jalatin sériya toɓɓe ɗe aranere nden ko maapini en kon ko fi o arsike wa fi arsike wata maapine maako fi wonɗo e jonnude arsike o ko honno an e oɗo moƴƴintirta hakkudeji moɗon Allah daalani en ka deftere makko wa fi sama e risqukum wa ma tu'adun arsike moɗon ko kammu dow ga woni e kala konko foda ɗo ko fodaɗa ko wondema andu pellet ɗum ɗon hewtete musidɓe julɓe tedduɓe bani adama o hino doga no doga tum en anda en dogino ha en mutinoke sen calculi fewno ɗo jonni ko homɓe wonti ka meɗen en tawa hino fanɗi mi yetta misal ko hande mbimɓe ɗo on tigi woni ko hewtiti iwgol ka meɗen Fuuta dogama arama Konakiri dogama kadi ardama ga yerɓe dogaki ɓe fof hande goɗɗo daroto ɗo sooda ɗo 1 milliard de franc guine fakkere soro goɗɗo hara mo wallini fakkeje sappo soro makko hay wotere o soodata kono hay hunde o waɗade mayre ko dogugol ɗum wallahi a dogi joni noon ko honno an a dogi ka mawɓe maɓe woni ɗon hunde a waɗar ɗon ko honno haɓɓitorta ɓiɓɓe maɓe kañum artoye an ka wonda ɗo ko sama kala wonda lisanul haali on ko holli ɓay ka baba woni ɗo ɗo moƴƴari mi yeehi nokku goo e galle baba goɗɗo ɓiɗɗo ma on kadi ara yinna ka baba wonno ɗo moƴƴa kan kadi o yaha galle baba goɗɗo oni wonɗen dogirde hiɗen haɓɓiti hiɗen sikki hiɗen joƴi ala ko ɗayti ɓuri meɗe goɗɗo ƴetta 1 milliard 10 000 euros 20 000 euros sooda hectare ji e région ji go'o acca ka ma hara yahayno investissa ɗo haray hunde a waɗa haray hunde a yoɓani ko sooduɗa kon coggu leydi ni wallahi summa wallahi hara investissante yona tawata ka fakkere mama soroma hara ɗum ɗon wawi ɗo woni ɓurure ko ɓuuri e hulɓinade fof ko hikki ɗon kon yeehi ha taw wiiɗon hande kadi o majji buy e meɗen hino ɗo si fokkiti ɗon nayo goto anduɓe yawde goho si hewti kadi dippiroyta Fuuta ɗiɗi min ala yawde toon ɓe ñaama ɓe ɗumanno konmo ɓerdi wallahi ba woni ko ɓerdi no andirɗen noon ɗo ka leydi ka wonɗen ɗo Europe ɗo a wontata ɗo ha wona portoje ɗo ko neɓuɗa ɗo wo ko neɓuɗen ɗo sa hendike ɗo kaydi honɗum de a wonta ɗo ha wona portoje a ƴettata kadi ka toon kamen investisoya ɗo e région ji goo o famde ko goɗo wonde to ni so ƴettimanoa ko e ɓuuri a to toon woni cee ɓuuri Fuuta Jallo ko honɓe watti toon cee ko enen ɗe tooliɓe ɗo wonɓe gaɓe min e hakkille an faaɗude mi taw ɗum ko ɗayre wona ƴoyre no ka a soodata acca ɗum ɗo yaha ka soodoyta ka yeegoyta jawti ko perdingol ɗon si gonko investissa ɗon fof si joƴƴinoyama ɗum ka fakkere meɗen ɗon wallahi yimɓe ɓe fof ɓe motono ɓe ara ndaare ka wonɗen ɗo ko leƴƴi ɗiɗi woni ɗo hande ɗo mentalité meɗen enen ɓe tooliɓe ɗo mo nanɗa o kono wiyata he eto fay maɓe ɓe yaaka l'école néerlandeɓe fiyonno sa wuura e ndi leyɗo ɓe wolani o ɓeɗo faala wolde haala ka par ce que ɓe gayni haaju ɓe investisi ɓe mari buuli mo ɓeɗo faala yawgol ko maɓɓe affaire social e balle ɗen gokkunno heɓade joni noon calcule ɗum noon enen e ɓen ɗon hiɗen nandida seeɗa enen gan sen waɗino tonum he ka goro humma yaari o guere hum iwrata ɗum si investisanoma toon aynatano goto immo ya Fuuta kono si jeyɓe Fuuta ɓen dogi Fuuta komo wona Fuuta immoɗo ya Fuuta wallahi ko mustahil wattanen hakkil moƴƴa mawɓe meɗen men mi toriki Allah subhanahu wa taala saabu teddugal leydi maare ɗo yana yaafo mawɓe Fuuta ɓe waɗani en ko ɓe wawi ko ɓe holli en ko honkal hana jokkede en sellingal ɗo yo Allah dande en huɓɓoyade yeeso so yimɓe joni fayɓe joni suusata yahugol mo naɓorɗa ɗo kara han yarata kara han artoyta ɓenno ɓe hollaka to woni yeru fayɓe ɓen so yeehi ko Fuuta welata ɓe ko hino ɓuuri ɓe ko Konakiri welata ɓe ko kono en ɗum annaki toon hay e hunde mo ɓe en fof hiɗen ɓiƴƴo mbiɗi Konakiri
joni Conakry yo no maylanni hande kadi kaka ɓeya wonde yewde investition nder ton hande kadi soodoya ɗo e ɓuruure tuuɗo ɗum soodoya ton habbo ɗo e nder duuɓi sappo hara tigi tigi on hara ɗon heeɓi valeur a yeggitika hakkille ma e nder duuɓi sappo est ce que hara hiɗa wuuri a yeggiti kadi pellet ɓe wonaɓe jiɗiɗo ɓe wuroyta nden ɓuruure no ɓe wuroyta a wuroyaari ɓuruure ka baaba en meɗen iwi toon kon bo ɓeyɗoma wuroyta bo ɓuruure ka iwɗano ɗo watta ɗum ko impossible no darten hoore meɗen wallahi darten wonde yehi ɗo jindiyel ko jinno kono min e hakkillal mi tawa ɗon ko elle torki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah on ɓeydi moƴƴinande so yii kay toon o yaha yi on yer wakkiliɓe investis ɓen no darni yi'a cuuɗi labaɗi fotuɗi no karola nder e ɓaaw courant no woodi panneau solaire ɗuma forage hino waɗa machallah kono naata ko yummirawo goto woni ɗon ma beyralo goto woni ɗon ma ɓe ƴetti gardien goto no waɗa ɗon ko ayna galle ɗen wata wareji ɗi naatu garto oma sa yan faw ko ɗum ɗum woni ko nafata hara onde no ɓiƴƴi ɗo e sambour e salum hunɗo kala haw fofirno kañum e ɓen on ɓiƴƴitini on ɓeyo daari e o aduna ko seeɗani wallahi ɗum ko landa e ɗum koni o akhira ko yiya duniya alfaniya koko lannatani ɗum watta waɗu e kaari waɗi ɗum hara hunde nafata yowono tun cuyi molanagi darnoyama toon hay hunde gi nafa awo ma en darnugi ka annduɗa gi nafay ɗon nafay ɗon no woodi ɗo 80% e meɗen ɗo musidɓe julɓe tedduɓe yaafo ɗon ɓe darni cuuɗi haranamo en ɓe valeur ha hakkude leydi ni eko darnira kon eko investissa e legal sa landi keɓe ko laabjilɓe waali to ma kamɓe ɓeydi woni maɓɓe no gasa hara ko do wotere ma ara si ɓe heeɓi ɗo ko jamma hon gootu si ɓe yi hara yo wuli kadi waalugal hay e kuɗum wallahi so tawi ko fuuta darnata suudu labanu hula waalagoɓe maye wallahi hulata few hara hiɗa welti hara hiɗa welti hiɗa weltori ɗo ko galle baban ni ɗo galle baban ko ɗo ɓe jirina hande ni kala ko heɓuɗen e nder ɗe leyɗe ga hande ko du'awuji e barkuji hooti Allah hoddiriɗo mawɓe meɗen Allah yaafo fatiɓe ɓe golli ɗe ɓe golli ɓe gollani e ɓe holli ko ɗum hana golleɓe enen kadi narte moƴƴa moƴƴa ko honno ene goɗɗo dogata galla baaɓe mum ɓiɗɗo makko artoya e galle ma wawata wonde watta few ka doguɗen ɗon en suusani ɗon kamɓe kadi ɓe suusoyta lagine ɓe suusoyta konakiri few ndaɗen ɗummoɓe meɗen surtout kadi enen ɗo goɗɗo wona e ɗo duuɓi joyi duuɓi sappo yaaɗo paytu makko heeɓi ɗo duuɓi sappo e joyi han joni ronkuno ɓe yarata ayi dépense o hino ɗuuɗi hara himo jogui suudu darninaɗo 50 000 kono himo ronki joni dépense ɗo paykun ɗo ko yoɓata ɗo joni 5 000 € ɗo 10 000 € dépense maɓɓe fof ɓe yaha ɓe yi a wakkilatirin noon kono a wakkiloto investisugol ɗo joni ka meɗen to guluje ko wona ɗon daro ɗum kaari e ɓi suudu andi ko on tigi waɗirta naafiya yi enen ko ya eto waɗara fi yo Allah yiyane si Allah yiyanima yimɓeɓe yiyanma yiyanama hay hunde nafata yimɓeɓe déjà ko ɓe yiyana e ma ko ɗum koyo lorde nafatama torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on ɓeydu moƴƴinande en moƴƴinana en ɗo moƴƴinana en ka meɗen si nden toɓɓere ɗo feƴƴi komi hikkinta ɗon ko toɓɓere nde directeur o fuɗɗoy ɗo joni hiɗen e lebbi hajju ɗin mi toriki Allah fokkituɓe ɓen fof yo Allah newnuɓe seeno ɓe yaahi wona jammo koye lebbi alhajju ashhurun ma'lumat wa man farada fihinna alhajja fala rafasa wala fusuqa wala fi bidala fil hajji karamo koɓe goo ɓe maaki ko fil hajji toon ɓayɓe anndi toon karamo koɓe goo ɓe maaki hara jogande makka lebbi ɗi naati haray kala wonduɗo e anni o hana waɗ woni piiji ɗon kono al asahhu wal arja ko jogande makka on tigi yehi toon ɓuri hewude e konngudi karamo koɓɓe yo Allah newnan fokkituɓe fof ɓe yaara e hoore jamma komi hikkita ɗo o hajju no yirɗo fewɗo ɗum no sattiri ni hitande arore kadi satta e ɓura ɗum ɗo kadi nden ɓaawa ɗon kadi satta e ndeɗo kadi ɓura ndeɗo kadi ɓe goto habbo de inna hikka ɗo joni ɓayno satti mi habbo ko arata ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wosi hewtoy ka akhiru zaman wo hitande arde wo sinde feƴƴi on inna sitta feƴƴunode nde wo ko noon guerra ila an talqaw rabbakum hañande tawaɗe joomi meɗen min fewno ɓe gari e ndi leydi ɗo har yawgol ɗo hajji ko 2000 € hande 2000 € kan hande ɓirayma ɗo hay umra on taw joni noon hajjuɗo sa maraɗo guluje 10 €. ɗin noon a contayɗi kelen haaɗi timma wallinaɗi ɗo si windoɗa ɗo fiiɗa yawgol hajju on sey no ɓaawa ɗo no seeɗa noon on 10 000 € ɗo ko fanni o naɓay ɗo moko mbaɓe jo ko fanni o ko fanni hara ɗo wondi artande poos ko arata ɗo kadi o sikka ɗo yilde ɗo la hadis o nela sallam wa ma yantiɗu anil hawa ɓe wondirta mbeleɗe joni noon neɗɗo kala welsindinoɗo yo wakkilo kisa ay Allah landiɗoyotama yawmal qiyama mi jonninoma jawdi ni ko ɗum hanno hajjoya landoyagol ngol jaaboyagol ngol landal ɗo ka gabruma ɗon sattoye moƴƴa de
neɗɗo fuu neɗɗo kala etiiɗo haa heɓi suudu ka meeɗen hakkunde ko soodete leydi e ko darnirte e ko makkiyirte e nder toon a watta ɗum ɗo moyende 30 à 50 mille kala heɓuɗo ndun suudu ɗon ko hajjo yaari wasa tusalu anhu yawmal qiyama wallahi allah landitoyto ɗon on yiyataka nder defte diina ko allah landitoyto goɗɗo ko fiyonnu hanno o darna suudu ɗum ala toon ko honnu hanno heɓa parcelle ala toon ko honnu hanno mi waɗa hectare ɗum ala toon ko landitoyte ɗa fof ka qabru ma ko fi diina ma kan allah joninoma jewti hadis on ko wi lan tazula qadama abdin yawma alqiyama hatta yusala an arba goto e meɗen hina min hina an hina duhiɗo hina suddiɗo teppere tawtoyta nde e hatuma nde landaɗa fifiji nayyi no tawa e ɗin wa an malihi ƴewdi makko ndin min ayna iktasaba wa fima anfaqa ko honto ndi heeɓi a wowlay ɗum ɗon kelen gotum ha timma haray lannari kadi wa fima anfaqa ko honto kadi dépense uɗandi kadi ay ko allah jona min malillah ko jewdi allah woni ko allah ƴetti hal fimma ɓay o yiɗima o hoolikema himo andi pellete a waɗayndi ga hana ɗon ko ɗum waɗi so jonnuma jewde ko jarre bagol ma jarra ɓiye mawlana ɗo allah inni almalu walbanuna zinatul hayati dunia o jawdi e ɓiɓɓe ɗum ko cuɗari gurdan artu ndaare ɗo patroro si maayi ɗo wiyeteɗo ko patron si maayi e kum miskin hun ɗo si ɓe maayi ɗo joni en fof ko meteji goɗi ka sangue waɗete rapete yamin bugo e hande kadi hayke watte ka ñoogue ka bumen lanni goto faalaka ma an kadi ko fala luttitata to fof golle maɗen kadi hande joni noon jawdi ni ko honto ndi heeɓi allah landitoytoma ɓay a heeɓini kadi ko honto dépense uɗani ko honno dépense ɗani wallahi o landitoytoma ko hommoye meɗen no yiɗi ya maayo ha gayna haraɗa acci bakkatu ɓawo lorroyɗoma ka nder gabruma homo me yiɗi ɗum ko ɓuuri e labere ko ya maayo ha gayna haraɗa acci moƴƴere ɓawo nafaynema ka nder gabruma joni noon jawdi ko wonnen etade ko mooɓa fiyo acce ene hiɗa andi ɓe ronoɓe ma ko honno ɓe gollitirta ndi jawdi ko wallahi nde ko allah landitoyde fi mayri yawmal qiyama wonna ɓuɗoni o landitoytoma fi mayri yawmal qiyama sindi gollirama ɓawo ma ko moƴƴi ma bi hawanima haray labama sindi gollirama kadi aksu muɗum kadi ko moƴƴa haray moƴƴari filitiɗo musidɓe julɓe tedduɓe wattanen hakkille moƴƴa heɓugol jawdi no laɓa hiɓe inni wo ndimal mal wo jawdi moƴƴi fi yadi rajulin salih e juuɗe neɗɗo moƴƴo hulowo allah siwa seydna ousmane kala ka wajete fi itti fi seydna ousmane wolete fi muɗum kamɓe heɓunoɓe jawdi kulol allah no woodi laakara hiɓe andi fi mum ɓe ƴettiɓe dépense ha nelaɗo sallallah alayhi wa sallam du'aniɓe du'a luttaɗo ila e yawmal qiyama ma darra ousmane ma amila ba'da al yawmi abada ousmane oɗo o waɗi kuugal o waɗi gollal action makko on ɗo kala ko golliti ɓaawo hannde ɗo ɗum lorratamo hatta o heɓa aljanna ɗum ɗo jawdi ndi ndi moƴƴi ndi nafi ndi labama kadi amma noon si tawi hara joni ko axe muɗum enen koyen maru tun si innama ɗo fi sabilillah juulire no naata ha heewi tew ñalande juma ñalande ka wiya pellet nde dargal ngal no daro wonde adna no landa o koye juma hawro nder wiye ɗo fi sabilillahi ɓen ko mbaɗa ɗo fuu mo ɓe no andi no habbi gabon jiifaji ɗi no heewi tew compte ji ɗi no heewi tew inne fi sabilillahi yalten ɗo haray mara 1000 €. hasibe hoore men musidɓe julɓe tedduɓe goto e meɗen enen ɓe tooliɓe ɗo mara garanti juula juma o woodi juulunoɓe juma feƴƴuɗo o juma ɗo tawa ɓe juulanoma pellete ɗe hewtuino ka nder gabru maɓɓe joni noon ƴetta on jawle fof mooɓa ɗo wallina fii ko wowle kaari no acci galleji tasi ɗi nafete kaari no acci otoje tasi ɗi nafete kaari no hebbini compte ji tasi ɗum nafete mo mari compte ji Europe on fof ala ka o mara compte wallahi la yusmin wala yuhni min jow hay hunde nafata wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahu al jazaa al awfa ko ardina nawɗa yeeso toon kon ko ɗum woni ko tawoyta toon haray musidɓe julɓe tedduɓe fokkituɓe hajju yo allah newnu seema ɗon e jaam yawgol hajju ko neema jeyaɗo e neemaji allah subhanahu wa ta'ala kala mo allah nemini nooti makkatal mukarrama andu allah hino yiɗima lutti hande kadi an siɗa yiɗi hoorema yahata hajju noto hajju sina nannoɗo noddandu ko khalilullah annabi ibrahima noddunoko si on tigi nanuno ɗum ɗon wallahi a hewtoye jom si a nanano ɗum noddandu ko nodduno ɗon kon ko heɓuɗa jawdi o ko heɓuɗa laamu o ko heɓuɗa jaamu o ko heɓuɗa gandal o a tiɓɓiroyta makkatal mukarrama yewgol makka ko noddede wona heɓugol feere ko ɗum si allah ɓay kanko ko o moƴƴo o woni ko liman istata'a ko wonande on taganaɗo ilayhi faade surno sabila lawol gotol pet o sattinanari en kadi so sattino en hitande ɓe koyen hay joynu wano orno o yanono landino nela sallah sallam
nelaɗo maaki Allah falli e dow moɗon hajju ka suudu Allah yehi hajju yon goɗɗo sorti to landotoɓe lande ko tawata hay hunde nafata ɓeni a fi kulli amin ene ko hitande ɓe men hajjoyi tan nelaɗo sa sallam ɓe fanki wude ɓe jabaki o filliti ɓeni a fi kulli am ene ko hitande ɓe nelaɗo famin kiniɓe nanaki o ɓeni aussi mi jaabiri yo innama ko hitande ɓe hitande mofti anen downataɗo ɗo ko ɗum Allah inni wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin min nulle daarima si wona yurmede wonande tagi fo ngo en toro Allah yalla ɓeydan oɗo jalɓe kisiye kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko kala wonɗo e lawol ɓeɗo ila yawme alqiyama aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة إن يتي الله نيمي نعمة الإسلام على نعمة قرب مولود بوري كل بيت يكون نعمة الإسلام كلام الله أقول الإسلام هراي هبي فوق كلا فتل الإسلام هراي أفادي فوق يلا تبدين هو الإسلام أول دو فوق يتو بحج بيت الله الحرام وهبو يتو مكة كون يوني دو بتامدر على كهبو يتو دي كايسنا توما لي يدي مكة yewtay toɓɓe tati toɓɓere araderen ne on yaha yi on gabru ko wiyete kon ka ɓurnaɗo tagi fo ngo mo Allah ɓuuri yiɗude ko tagi ko fof innu daron taw heno gabru on ko ɗo o belna ɗum mo teddungal ngo wiyete ɗum Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad bun Abdullah ala tawa pellete kon waaliɗo ɗum ɗon no haaluma jonnugol leeso ka on ɗon heeƴi e nder ngayka wona an ronkata na an ronkata heeƴigol e nder ngayka an e min e kanko mo Allah ɓuuri yidde on fof wa inni innaka mayyitun wa innahum mayyitun pellete oɗo o hewtiɗo Seydina Oumar en ɗum satno e maɓɓe ha Mouhammadou maayi pellete o maayi o inni kala inɗo o maayi o taƴe dande makko Seydina Aboubacar inni ama qarata qawla Allah afa in mitta fa humul khalidun e si oɗo maayi ko kamɓe luttata innaka mayyitun wa innahum mayyitun Seydina Oumar inni o innay ko neññande o aya woni ko tippi kono pellete nelaɗo heƴƴi e nder amoɓe heƴƴi few deƴƴi lew kadi Aboubacar watta ɗon Oumar watta ɗon Ousmane watta ɗon Ali watta ɗon Talha watta ɗon ɓe fof maɓɓe ko enen ndi luttata wallahi en luttata koyne ɓeɗo poɗodiroyta fi natoygal janna ɗum ɗo ko valeur mornaɗo yewgol yiyaka ɓurnaɗo on wattinaɗo si ɗum ɗon feeƴi o yoyandu goɗɗo e nder Madina ko foti nokku kadi rasul sallam maaki ma bayna bayti wa mimbari rawdatun min riyadil janna wono hakkude gaburan on e mimbaro an on o wendu jande o wenduji aljanna o kala heɓuɗo ɗon darde ɗin wawinde wallahi o juuli dal e ɗika aljanna ala ka heɓoyta ɗum sina e nder Madinatu Munawwara sa yeehi yo Allah newna ɗum ɗo fokkituɗo ɓe kadi fof si ɗum ɗon feƴƴi so aroyi e nder Makkatal Mukarrama toɓɓo e ɗiɗoy ɗon yi on fof ko wiyete hajarul aswad nde hayre nde yiyoton ɗon ko hunde iwde ka nder aljanna sa yeehi a memi ɗum hara memi objet pihum gotum iwɗum ka nder aljanna konto heɓoyta ɗum ko sa yeehi Makka jewle noon ko wona investissede darde ɗo ko fof har hakkille ma fewtarto ina fewdo paykum ni taw yomi investisse taw hali investisse a fi dina Allah ka ala investissement ɓurɗo laɓede fodde fi waɗugo fi ko tawoyta ko janggo wallahi musidɓe mo ɓe mene yo ittu ko hakkille mum somi wawi siɗɗe am ɓe waɗa naylam ɓiɓɓe am waɗa naylam ɓeygule waɗa naylam modi bawan waɗan hoorema ko adi a mayde qaddimli nafsa qabla an tuqaddam ardinan hoorema ko adi a ardinede ko ɓe yo janggo e hoore goɗɗo ndaare mayɓe ɓen fewno ɗo hara hiɗe wuuri jangge hoore ɓen ɗon wajitoɗen ɓen ɗon koko wenen e hayre o sa wawi ɓe moyde andu a memi pihum gotum yakume piiji ɗin ka aljanna si ɗum ɗo feƴƴi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki laarugo kaaba on to ɗum ɗon laara aɗa fota o sayida jawdi ɗan ndiyam wiyeteɗan zamzam ko ndiyam iwɗan ka aljanna si goɗɗo yari ɗum ɗon hara o yeehi yari ndiyam ɗan tigi harana ko wona addede ga basaji ɗo no jilla ma jilla ka anda ɗon ɗon yahay ka ɓundu yara tawa pellet ɗum ɗo tigi tigi on pellet ko wendu ɗum tigi tigi ni ɗum ɗo ko nema ko si ɗum ɗon fof feƴƴi mi darnira honɗo ka suudu Kaaba ka baytullahi haram sa heɓi ɗon waɓutu goto petti mo juuluɗa imma subaka ma fana ma alansara ma futuro ma geeƴe waɓutu goto pet mo juuluɗa goɗɗo wonɗo e kala leyɗele luttuɗe hara hina Makka e nder Madina o wuura e duuɓi 53 53 ans hara himo juulude régulière noon si baraji makko ɗin fota e on waɓutu goto heɓuɗaka suudu Kaaba est ce que ɗum noon no eɓɓodiri e darnugol villa ma darnodirgol duplex ma sodugol hectare ma waɗugol iya no goɗɗo himo waɗi ɗum ɗo fof kaari ko mantirteɗo himo mari jawdi hara wanda kon to makka hikkori o yiɗa hoore mum mo yiɗari hoore mo yiɗata yimɓe luttuɓe hande waɗɗutu goto 53 ans goɗɗo wona e ga himo rewdi Allah himo juulude hara ko régulière kadi
capanɗe joyi e tati gurna goɗɗo goɗɗo yaha ɗo waktu goɗɗo fete har baraji moɗo ni no fota wo salatan fi masjidil haram ka 100,000 sala o fota waktuji guluje temedere kono heɓoyta ɗum si wona makka mi toriki allah subhanahu wa ta'ala on yo allah on newna foftuɓe yaha waɗa jammodire yawɓe yo allah on jaɓaɓe faalaɓe ɓen tawta ko feere nde woni ko manki en toriki allah yo allah newna mi toriki allah siko kaydiri ni sifa ɓe toriɓe duwaɗo yo allah okkorɓe kaydi wondude nafa e barki enen jogiɓe ɓe yo allah waɗi barki e majji waɗa ɗi rewirɗi allah kala ko wowla fi majji fiɗon ɗi heɓora hara ko lundi dina ala yafotoɗo si wona allah yo allah o yaa mi toriki allah subahana taala no woni musidɓe meɗen mbuyi nawnuɓe woɓɓe no ɓagori amérique ɓe jogui jiyo nawnɗo ko allah mari cellal yo allah okkuɓe cellal sifangal o okkuno annabi ayyuba mi toriki allah no wonirɗo nden ni kadi e suudu allah yo allah waɗiro en ni kadi ko aljanna ɓurɗo towde no wonirɗen ɗo ni kadi e suudu allah kala marɗo bakkaɗo janɗi fanɗi suuɗi feeñi yo allah o yaafomo saabu yurmede no wonirɗen ɗo ni ka suudu allah kala marɗo ande nde feeñi nde suuɗi ko wawi idde ɗum wonko allah yo allah on ittama mi toriki allah subahana taala hiɗen e suudu allah ka hoore mimbar ɗo mawɓe meɗen faatiɓe ɓen fof ko allah mari aljanna yo allah hokkuɓe kala ko ɓe faljiyenno toon saabu angal andugol yo allah yaforɓe saabu yurmede kala ko ɓe watno toon no hawrodiri e deftere allah e sunna nelaɗo sallah sallam yo allah o jaɓanɓe o sowanaɓe o hoɗindinoɓe e nelaɗo sallah sallam tawata e fof ɗen wullude fi zurriyaji ɗin ala oɗo fewnude si wona allah yo allah fewnake yo allah on fewnu ɓiɓɓe julɓe ɓen fof e hoore lawol islam yo allah on fewnu dendagal ɓiɓɓe julɓe ɓen fof e hoore lawol islam toriki allah yo allah on okku en ko wiyete ko battane moƴƴo yo allah wurno en ko en julɓe yo allah ƴettude en ko en gonɗinɓe yo allah wurno en hake gurna moƴƴani en toriki allah ñande tawata ko o laakara woni ko moƴƴani yo allah ƴettude en deññat marɓe ɓen hakkudeji meɗen yo allah on ɓeydaɓe hiwaɓe dandaɓe dandanaɓe kadi ɓe jogaki ɓen kadi yo allah okkorɓe ko laaɓi ko ɗuuɗi ko dañi ko waɗa barki leydi meɗen ndi laggine e dendagal leyɗe julɓe fof yo allah okko e lamɓe fewɓe nunɗuɓe huuɗoɓe allah yiɗɓe leydi yiɗi ɓiɓɓe leydi ndi toriki allah laamateri jiɗi yo allah waɗe laamateri fewni nunɗuɓe allah yiɗɓe leydi teddina eɓe laamiɓe leydi ya rabbal alamin اللهم لا تفرج هذا الجمع الا بذنب مغفور وسائر مشكور وعمل متقبل مبرور اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيه اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا من خير الدنيا وعذاب الاخره برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واخر دعوانا الحمد لله laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal